Na Mbula FM krake tale taki. Gonga elambasa Mbula FM namba ndo ena sere. Ndo tale tak na borong ena Mbula FM namba ndo ena sere su. Au wait tu geraki au rebot juga ni stima. Au ndo tale tak na borong ena Mbula. Bola bina Fiji, Bola FM namba ndo esenga toka. Bola bina era roga. Bola FM namba ndo atikonga. Bola FM namba 2 ena sere. Ni sambula sai koyongo na bakalelaka ni nonda itukutuku. Ekene rei toka ni na rao menubuki me laki ndona dhaba na woni ndraki ka tosi mai kina nonda benua ena ngonongo. Bakareta kana darekata ni tambani ni ndraki mai nandi o alipate wangai de lua ni ndondonu menda sateku bunganga roniani na leoni benua. Ekaya o wangai de lua ni woni ndraki sosongo ena tara mai na moira ni nonda benua ka rani buki me dhaba ena lomani bidana singa mayongo. Sakere na nomni ganga roni na leoni benua ena nomni bakabakarau ena lomni ngonongo. Esa mai bakabinakataka rawatiko na matambosi ni wai e rua na tol ni paipo karo mai katambote tiko e kabuna ka bakalengkai na ndondo ni wai kina weibuno eso mai suba. Tukuna na bakalesi-lesi liu ni matambosi o opetai rawai ni taura tiko e rosang bulkaba tale naya ua menanggai bakalesui na bakandondroi ni wai. E kai o rawai ni ruimbimbi na kena waraki mena tau binaka na bakaso ni wai mai kaunikwila ke tamabua. Mai bakandai takatiko na mini sitiri ni wei matambosi ni tau ni samai tosoki na dona bula na nona ngande na bakai lesi-lesi liu ni tau ni e suba o chandu o Maria. E kai na minista ka liutaka na tikinongo o aya Said Kayum ni mai buna tikongo na nona garabi bakabuni wai o chandu o Maria mai serene Australia e na ngonongo. Kini gito, e mai dingitaki o emosi budango me laki vei tomani vei irna dorbo ni timini biti e na buku ni kiamba ka bakai doritiko ni mataka. Na yo teo tiningona e a matataka kina o budango na timini biti o ya e na ronondolu tinkarua. E kai o Ben Ryan ni ngandreba mena raida ke rawa ni sengito tikonga na dorbo ni nanronga ongo. Esa mai dawe keri na bakleleka ni nonda itukutuku ni temo demanda. Gold FM is #1 here in Sigatoka. Gold FM is our favorite radio station here in Lautoka. Gold FM is #1 in Nen. I love listening to Gold FM in Ba. We love listening to Gold FM, only the classic hits here in Suva. Hear about Batur Cola, you immediately think of gold. I'm Josephine Sabi and I love hearing Gold FM. Gold FM, only the classic hits.